Hello, Tuni September date 1. Pathirin lungsit nazala IPU. Tarik khat September tha. Chawang pha jong lung to kilonin. Tuni hin lhagawa Simmun khat kain sei nomin hi. Hi cha pon khong no hin Saipikhupjem khon he in pon hi azem to hi azem abot laita hi Saipikhupjem. Azem abot laita ahi za he ma ngong kaya azen abo detail ta ahi akhon le ngong jong ngong kaya ating la ha jong ha le jing ahi ain la adong keu ain khon ting la wang chun gangjol jol jing ding ahi e hi cha ka ga asinam chu lhagao lam Simmun tidam pon hi Saipikhupjem hi ipizem hi jong le kham tang hian lang Saipikhupjem hi jong le azem an pha ting le aha e angong kai chome ating le lungil ta abol ngai azam thlen jing ngai a hai ni tabanga su e ho jong lhagao lam hin kho hian lang ta sa hin kho hi jong le thil khat hi ha sat na gen theina le kha sim hon jong gen thei ta le kha hin sima na to hon jong lo bol hon jong gen thei ta hin to ho azem a pha pet wa hi thil pon i khon teng le azem i pha pe na khu aha in hi adong kyo in phatin wang hin akichal gui jeng in hi to ha azem len je ai ngong kai hi pun khong nu hin ama hi ai ti azong Saipikhupjem khong kha jong hi pun hi jong le ki la azem an khon hin ga senom pen chi pham ti le nang le ke hin kho azong ha sa na gen then i to ting le lungthla loading azat gela lungnyao loading hin kho again the na sa ta ai to ting le pathinin khonunga denga special ta to gon ai nei pe hi ti hi kigel do anga ye Ponjem'a akhon ting angong kaya aha abanga hi hin kho jong hi lhagao hin kho le ta san kho kitup ta a jam nei ta a gun ta hin kho iman ding ting le aha ai ni hi chun tun la chomcha ka holim na pathirin bon scan phathei bu petaw hen amen.